Nah, kita makan dulu. Oke, Pak Izam, kita kemana sekarang? Kita nak pergi makan. Tuan Isa, kita makan ya. We're going to eat. Tuan Isa, can you say something? Lazim. I'm very glad to Pergi be makan. here. Master Benny. Alhamdulillah. I'm with brothers here. It's very nice. Useful. Dia sekarang dah ada 10. So your citizens Albania. Albania. Singapore, Panama as well. Because you marriage with the Singaporean. We do some business last night also. Sometimes they don't bother you're married or not with citizen. Yeah, Singapore is like that. It may give kind of points, but in reality, many times they block people. They are Kedai mana? Sini. Depan. Iya, lewat depan. Belok kiri depan. Belok kiri. I got it since 7 years. I don't change my citizen. Not perfect. Warisan Nanti perantau. From Ah, ini perantau. Oh ni. Okey. Oh, ini landrinya, perantau makannya. depan lagi. Ini pembunya. Kali pertama saya datang. No. Tak tahu. Oh ni. Iya. This place is quite nice. Tutup. Tutup. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Semalam kita di sini. Banyak dia ya. Ada kawalan. Okey, kita sampai. Bisa buka tadi. Pergi makan. Kita makan. Ini masakan. Abang mau makan apa? Ada nasi ayam, nasi sini. Sop ada. Ayo dulu. Boleh. Boleh makan sate. Boleh sambung. Makan yang Nah, nanti ditengok dulu. Since you frequent traveler, very cheaper. Original. Leave it. Saya baru pertama kali makan ayam kayak gini. Baru pertama kali. Di bumi hitam ini. Oh, kecap. Kecap ah, kecap. Saya Wendy Wong, saya sebenarnya pelakon dulu. Aku producer. Thank you. Wendy pun nama rumah saya pelakon saya koleksi sendiri dan memberikan drama berseni yang popular pada ketika itu. Sempurna. This is the first docu drama series yang kita produce in our company. Rating memang tinggi. Jackie Sabungkala,
Saya bikin hitam ini ya kan karena lapar. Oh, Kayak kan tidak apa. macam masak Minang tu. Okey. Walaupun kini berbeza agama, digabungkan masyarakat Melayu dan Cina untuk makan besar. Ini ada makan besar dan ini ada udang pedas, jari You okay? masak. Oh. Pak Anwar makan. Halo Lazim. Hai. Ya, semua enak di sini. Jadi masuk ni bagus tu kalau kita nak buat pilot dengan satu tu hanya buat di sini. Masa buat dia jadi satu saya mahu buat apa jadi juga. Jadi juga. Pada tahun 1992 baru Edwin masuk sini cuba dalam sitcom. Mula Edwin berlakon pada Edwin. Lepas macam tu baru Dia main. So they don't know Pak Izam, tanya perasaan Tuan Lisa ketemu saya, gimana perasaannya dan apa pendapatnya tentang saya yang dia tahu. God is into you. Must want to know what do you feel when you meet the master want to know exactly what do you feel when you meet him, what do you think about him? First of all, Pertama-tama I really know dia rasa amat menyintai masa itu. Dia rasa terbit secara natural keluar. this no one can this is someone. No one can. It's natural. Tiba-tiba datang, ibu rasa sayang. Yes. Boleh tak? It's particular. Honestly. Very Sangat gembira. very genuine. Natural. Sangat-sangat asli Asli, yes. dan Natural ya. rendah diri, natural, bukan sombong. Everything is genuine. Rasa macam asli, macam bagus. Okay, come, kita pun to you. Jom, let's go. Ayo. Dia sangat-sangat gembira. That is one thing, and second thing, I want to learn. Dan dia mau belajar sebanyak-banyak. I am for you. You just need to ask. That's all. Under the sleeves, he has. Yeah, he knows. We can do interview with you. Yeah. Ya, ya. Sampai ya, Romi ya. Ya.
Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Kalau ada yang kurang kilo, mana tuh? Albani. Albania. Oh, Iya. udah jalan-jalan ini? Iya. Ya. Jalan nanti kota. Terus ke Oh iya. Ke Jepang. Mana? Ya nanti dibincangkan. Siap. tidak dapat menemani mak sekarang. Iya. Ini jalan di apa hidupnya di jalan sekarang. Betul. Lagi. Jumpa lagi semuanya. Kang. Jumpa lagi bang. Okey, jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ada kerja katanya. Iya. Dah Ada. Ini bukan one way. tak one way. Bukan one way ya. Ini daerah yang punya lazim ini. Itulah dia. Kita serahkan aja ke dia. Dia bupati. Dia yang punya daerah, punya wilayah. Jadi lazim besok ke Jepang ya? Ya, esok saya ke Jepang. Aduh, aku ditinggal. Pulang. Berapa flight je? 12 hari. Boleh lagi translate malam ni. Translate mana itu? Terjemahan malam ni boleh lagi lah. Saya tak sehebat official translator. Tak apa, Jaji faham. Dia kena berlatih je Lazim. Bila kita biasa tu okey lah. Kadang-kadang dah agak gitu. Biasa. Apa ni, saya tengok dekat laman web kan, yang kan saya tanya abang pasal laman web tu, Prof tu. PDF tu kan. Tengok macam tak ada. Yang ada pun macam cerita-cerita begitu je lah. FB dia adalah FB. Saya cakap dengan Manwar, saya nak buat macam sistem macam Lazada tu. Maksudnya produk tu dekat laman web. So orang boleh jual offline, orang boleh jual online. Betul. Itu kita buat macam program affiliate. Mall tu siapa yang join, dekat atas pohon aja kepala nama kereta mall tu letaklah nama dia. Yalah. Contohnya macam www.bf2u.com/apa ni